se uailoa no finanga lo leli o ai se uapule fatasi maoe na e foa I mai na e faia mea uma o oio lei uma ia vini ia oe e whaababau o se vivia se oi kawana e whaia
sangavi ia oe lo mātou tua, ia whaavau lava lo alofa, ia whaafo I pelevi inga ia te oe lo mātou te mae, pa ia oe, whaamanuina le suafa o Yesu Keriso, ia vi ia pele suafa o Yesu. Amene, ma amene. Ia whaamanuina le suafa o le atua. Amen. Mai oe. Whaatalo whaatu I le ia manwa malu si tātou watunuu, ia o mawhai o na tātou mafuta fo I le nei fo I tūla le tātou so oino le tātou plokalami. Ai le I alu loa le tātou plokalami. E ao ona o toi se o toi a matatasi lava whaapea le tātou whaatalo whanefef. Te fia whaatalo whaatu ia ti lātou I o mafuta mai a. Tele lava o fiafi na lo usawafa le tātou pai postadi. Ai o tele I tā ua lava o tau suafa a. Ia ono a o ten manu le tātou teimi peitai. Ia ini si o fautuanga ma si o koorua. Fima si kala si mako ainga. Ka mawhainga e whaatalo whaina I tangata lo mai moa mai. Ia o leala la fiafi le nei. Ia leala o te fia whaatalo whatuai la. Ia o tau ia mafuta mai. Ia si kasi a kokako ingoa ngea fia whaatalo whatulu se ia mois. Ia wa aila ni mele whaila o computer. O le whakalo whaku ai emo mai kaulilo atu. Ti o kau ai mua toi tātou comment. Ia te fia whaatalo te fia tā ua tunga o tau suafa whaatalo whatu le uso le nā. Ia leota. Kau kuroi ngoa so le ai emo mai lo. Okay. So kango lau tusi lalo la ulisi o te whaatalo whatu ai mai le vai aso le na te nei. Ia ma o tau umai e mafuta mai se ilau o tu pela ulisi le na. O le vai aso le te nei le na. E iai se tasio urungali. I tala fia mo I tātou. E se tasio urungali ina whaolaina I lunga le tātou plokalami. Na fili e whaapeo na whaapaia I la ua. I le, le sauninga o whaapoiponga sa kalameto whaapoiponga I sa whaatinoina la. I le aso to nai le se I mawai atu nei sa o whaatinoina. Le e whaatalofa atu wai. Whaamanuia atu fo I le ainga fau. I le sunga miskopa. Matinei Ioane. Ma stato patipati, yeah! Ua le upu, ma ua nau e whaapeo na whaia mea o mai tonu mo le finangalo lea. Tua whaatalo whatu I fotu fine ia ainga o lii sa vainaia, le ngata I leo le uso ia tu I Loma Junior Aila Ulao, ia male wharitua, whaatalo whatu fo ia Alin na whaele petelo, le ngata I lea kitiona, whaatalo whatu fuli a foa, le ngata fo I lea apolongia toloa, Miriama liua e pati, pui mata le ngata le sunga ia Sani a Fun, whaatase fo I male tina ia Shirley Leipen, whaataitele, whaatalo whatu Shirley malorso I fua, alofa luau, whaatalo whatu fo I tātou prokalame, ia o Sani au waa, ia ele ngata fo I lea, whaatalo whatu Imelda, tu manuvau, oa maina naitu o timu po o la, wakasi fie nanto le ngai kua lo langi Imelda, whaatalo whatu ai ruta tau anai, ale ngata lea o le uso ia mois ai vanu whaatalo whaatu whaulu fei le pou ma lo lava le soifua ale ngata lea Jack Fruin whaatalo whaatu fo ia sa kaio tau tala aso ia ma le Crichton family ia ina ia Eva le Santele Crichton ia ma Lily Crichton whaatalo whaatu tātou prokalame whaafili a fung whaatasi fo ila ma le uso na se Yuli fokungu alofa fokungu loa ia tui sa mau General Demand whaatalo whatu wai le ngata fo I lea whaatalo whatu I le tupo family. Ia whaatalo whatu sunga ia Joko le ngata I lea o le tamaita I le nao Rachel, Selina, whaatasi fo I la Masali. Ia mai lato uma lava le tupo family o lo whapeona mafuta mai lua tātou prokalami whaatalo whatu. Whaatalo whatu fo ia sui ma lo wele ma le whatua. Leota Junior Scotty, ma lo lava uso mafuta mai whaatalo whatu. Ia le ngata lea waina welese, whaatasi fo I ma Sam Morgan, ia le ngata lea le uso ia Filippo tu inga mala, Penny, Kiki, Edward Fraser, whaatalo whatu, Mary Kolose, ia ai le ngata fo I lea ofisa, le uso ia ofisa, man mafuta mai nai kalai sete, whaatalo whatu, ia ma le tamaitai o Glory unutoa, ia ma whaatalo whatu fo I la ia ma le tele o I la tau o le mauau tau suafa, era hasa Daniel, whaatalo whatu foi, ia ai le ngata lai lea se uko siaki a kungopo o ai la tau I o lo mafuta mai. Ia ele tātou plokalame o te whaatalo whatu ai le nei a fiafi I le suafa manu malo ke riso. Ia malo lava ia te outou, whaatalo whatu foi ia te outou na whaapeona
Fatalo fatu o pera. Amen. Ngale whai ama me la screen. Anyways, guys, fatalo fatu atu oto malawa sofa man malo Yesu Keriso. A whai wa ule ta uolo suafa. Moira ese fatalo fatu. Gloria Mataia Seui, fatalo fatu neto, malo lava soifua, fatalo fatu foi, lenga tasia koreti, ia ai lenga tailea tamaitai le nao nia, ku resa, ia malo lava soifua, ia mai ate oto malavo lo mafuta mai, ai ngo lii sa vainaya, fatalo fatu, ia malo, eise ngo wamisi ika. Heo, ia awangi avia malapi o tātou, o leo te manatua o tau I te me whai au tālu sanga. Ia ai a whai ngalo o nia fiafi, awa I ke pole o mea kahua lava o lai whaafonga lea tua. Me se lava, ia a whai ua e mafuta manea fiafi. Ia tango e, sia ifo le tātou live I lunga o lau timeline, you know, pe a whai o nau e maua mai, o no lela aso so o tātou plokalame. Ile neia fiafi, amen. Hallelujah. You guys all right? O lea la, ia la koe so orka ko plokalame mai le vai aso te nei. So talo, e tuan mātou tamā, talo I la au fio nei a fiafi lau whaunga, au mātou tatanoa ma lau whanau tamā, mātou whaaso I lau upu fisosoani mai, oi a siasi oi lau whanau nei a fiafi, te tala o lātou mata whaalea nganga I o lātou I loa mo lātou wa aia, le mātango fio lau fio ono suafo o Yesu Keriso, wa ole ma wala au atuai nei. Amene mamene. Lena tātou tano le vai aso le nte nei, lena wha umai lea, le tangata I tonu o le anganga, o le tino, ma le mawhauwhau, lea lana tātou tano I le vai aso lena te nei. Ia ma tātou wa I fo I le tūlanga o tu ina naunga o le tino, ia le ngata fo I le o le tātou mawhauwhau, ma le whaafowina. Ua whanau o tātou wanganga, I think sa o tu ina atua le ata I lunga, I think o le ata sa o tu ina atu le vai aso lena te nei, e fōringa whaapea, le fōi o tau whai lava, o le tangata sama le nā, o le tangata na whanau, po I nā leo whaatasi ele nganga o le atua, o le so ele malo so nei au tawhai fo nei tua mai, na o vali lanu moana atu, ia malo tino lai whafo, lai vai umartu spaia, ia lea fo ilana tātou wo, e pēl tātou whainga malanga or kako pasi, wai tele ana tātou tanoanga lako ar kako pasi, ma pasi no manungu ule, ar kemingei, le wa makang kako wafe ko kongonungu, kako sa vali roma va aipo amia le kongonungu, lea lau wa uman tātou wo ile nganga, ma wha mautu e ile nganga I tonu le tangata, wa tātou yo fo I tonu lea, wa tātou wa ai fo I fafo ile tino, amen, ia a whaatasi fo ila mo tātou soul, ia lena whaafowina. A le fiafile nei, o lea la tātou na o whaatu tala ina whaapea, o le developing of your spirit, or 4 ways, ia po o le atina enga lea o lo wanganga. Ia wae tatau, ia pe ao ona atina e lo wanganga. Po le ala le au wala e ati na e lo wanganga. Ia pe e tatau, you can train, educate, and develop your human spirit. Po le hanganga le tutonu. Le tangata sama nai pito I tutonu. O le tangata na le la tātou tana noa I nei. Le la pe whaafiona develop le tangata na. I think o tana noa le sa. I le breakthrough o le tangata na. Mai le soul, ma le martino. O le temina nei. Aua nei e tu ua tātou plokalami. Ono leo le ata ua mawhai loa atu awala malafiongo pa ia le atua. E develop ai le tangata le tonu. Amen. Amen. O sa hauni lau api, malau peni. Amen. Api male peni, aioi, e tusi eini nouto ni me tala noa toile atu ia te onefi afi. Ai le au tau mawhai e kuli kako kaimi. Amen. Ono e whaisina te leo tātou mtaupu. Nau ia uma ai ale uma tātou prokalame ne fiafi. O te loa lo i ele tātou astofi e wha umai. Ma toi so o toi fo tātou prokalame. I mea e whai o te fiata noai. E developai e ese le tā ua o loi loi tū nei. Amen. Ia, ole. Pe a whai o naua ieilau. Ke longa ngaua seki o ngaua ieilau api. Iei malau peni. Ole. O le vaenga mua. Amen. Rusa ole. O vaenga e whae te atina e hailo tangata lilo por tangata lai totonu. O le vaenga mua la. O vaenga ia so se tangata lava ua whanau fowina. E ao ona ia whaatino ina le tūlanga lea. Amen. O le vaenga mua o le meditate on the word of God. Amen.
mafau i le upu a le atua. Pau le o le mea tina e le tangata le totonu. O le a, o le upu a le atua, o le ala la tatou o i le fionga pa i a le atua. Ma tatou au maia. Amen. Ia vaenga nei ina ia hao ona e loa mai le fionga pa i a le atua. Ia le tāua o le mafaufau. Ala tatou o fu i le tatala le upuna. Mafaufau. Amen. Hallelujah. Vaenga mua tusi lalo vaenga mua na wo ta ua tunga. Meditate on the word of God. Pe te mafaufau i le upu a le atua. Mele tusi a Yosua fa mau lalo tatou mau. Yosua mua fa upu e valfu mai. Ele tea, amen, let me bring up another translation for mai. For mai, ele tea I lo ngutu le tusi o le neitu la fono, a ia mafaufau i ai i le ao a toa ma le pō. Ina ia e ana e fai e tusa ma mea uma o tusia i ai, ona manuia ai lea i a te oe o lou ala, ona e manuia ai lea. Amen. This book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall be successful. Amen. A New King James Version that says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. For mai e te tau ona ea, mafaufau, meditate i le upu a le atua. O te mana o te alu mua ta tala mua ia le upu lea meditate. Ia po o le mafaufau. Ina ia mawhai ona e loa tusi lalo tatou mauti o le ngoki ngā inga e whai aku mo oe. Amen. O ka kango whai ngō fia ku mo oe. Ngai lo le kaum whai wha makala o mali le ialu wa ai e. Kopere kusi ngō notes. Amen. O le vaenga mua meditate on the word of God. Mafaufau le upu a le atua. O le upu mafaufau meditate e mai le upu e peru o le heika. Ia le upu ngana H-A-G-A-H. O le upu le na e whaali liu wina mai le upu tu so winga i o le upu le na e tasi. Peo no whaatu e tasi le upu e peru ai tele ia winga. Miena le na tele fo translation wha Beritania. O le tamu whai wha matala mai le winga. Lono winga meditate means speak tautala. Mata, po o le memu, memu, ata, ia po le whaaleo, ia po le talk tala noa. Tusa la, o le wing o le upu meditate, I to tonu o le context o le tusi po o le winga le au mai le upu. E mai le a, memu, tau tala hai, ia me e whaaleo ina pe te tala noa hai. Lono winga, a tala noa la le upu pe tala noa le fiongpa I a le atua I le afoi. Ia, o ke longa ngau uma kusia o nota. Amen, tiko kako scripture. A fai o a fo no le mea. E tala noa le fiongpa I a le atua I le upu na meditate. O lai tala noa I vahenga le na. E ao ona e tilo e te mafaufau iai. E te tau tala hai. E te memu ai. Amen. O le meditate la, te lo le la foi. E ao ona e nofo, this is how you develop your spirit. O le upo le atua, e te mafaufau iai, e te memua le upo le atua. Whate ta inga, tama fo ile le te nofo fo ile le a laua la e foi upo tu spa ia whapio la fiong pa ia le atua le la e mafaufau ai. I can do all things through Christ who's strengthening me. E le ngata te mafaufau le foi upo le na, a le te memua. I can do all things through Christ who strengthens me. O te mawhaia me umar whatasi me keriso. O te mawhaia me umar whatasi me keriso. Tu so lete me mua le upo le toa. Amen. Me le nā ta o lea, mutter the word. So you can mutter the word, utter the word. So o lete me mua. So o le wingala na o le upo mawhau. E le tau nona e mawhau wai. But you are muttering the word of God. Lai te alu mai sa vali. I can do all things through Christ who strengthening me. I can do all things through Christ who strengthening me.
Malo so fua, yeah. I can do all things through Christ who strengthening me. Ki whelo rua ia fo lele, iau ngaruenga voi lele. Ala ke fa penga, I can do all things through Christ who strengthening me. Ye pole a lava se fion pa ia le atua. Amen. O la lai te mafau, o lai te a, e te memu me mua le upo le atua, o le winga le nao le upu mafau, po le heika nae fa liu mai ai, o le mata the word. Memu le upu le atua, ma e mafau wai. Esea, ona e vatu le upu le atua, ona e memu me mua la ia se ia o ilo wanganga. Le tangata lilo lai totonu. Mena e la ina ngā lue le mafau maratino, the soul and the body. Le ngā lue se i o le upu i totonu lo roto, that's why you need to mata the word. For meditare tu pa ia awane i te amalea, malo ngutu. That's why anan for me te mafau, for meditare fa upu tu pa ia nei lunga. Amen. For mai awane ia, for mai ele te a i lo ngutu le tusi o le nei tu la fono esea, ona lai te halu memu i lo ngutu. Amen. O le winga na o le upu of mai a ia mafau iai, o le winga o le upu mafau memu tau tala ai fa leo ye pe tala no ai. Amen. E te memu ala te whelua ia le so atoa po le alava ia se fiong pa ia le atua. E iai le ona e tā ua lau tango e memu le upu le atua pe te mafau iai. Ina ia mawhai o no o ilo wanganga. To te ilo le povi. Le whaati te inga, Ki rora kako pese sa moa ho i le whaalongo i whapea e lua puka le povi wa le povi e lua o puka. E lua puka le povi. Ai, o le utam whae, watu se whaati ta inga i e loa, o e vai le povi, o le nāturo le povi, alu e vai le nāturo le povi, e lua puka le povi. A o lai na e vai le povi ai, e umanga ai le povi, o ngā lule le povi koe ka oko. Ai ke vai a kungo lai ka oko ala e a ko le leia le aso a ko la lamu nguko le povi. Lai ngofo le povi ma koe lamu ya. Lai lamu anga nguku. O e mafua mai, ona e lua puka le povi. A o lai na ai le povi, e alu watu le afo, i le mea la ai le povi. E latu la alu, e ile mea latu o le situ o le puka le povi, e latu le vao alu iai, Ai o mea ele mawhai onga afoi, onga digest ele manawa po, lo wala tu anu lesi puka. Le lua i puka le povi. O inala, e toe au mai fafo le povi le vao le na. E no, koe ngofo le povi. O toe luai mai fafo pe toe puai mai fafo le vao le na. Ona toe tano la ia koe lamu i faa le lei. Ona e lua puka le povi. O le mea lana e faa peritani e ina chewing the cut. Tu so tamana, kuso wa koe au mai fafo mo meo vaolana ai le povi. Onga koe kangolo le povi koe lamu fa malu le. Onga koe follow lola ia. E fa pena la le wingo le upule meditate. O le upule atua na e fa alongo ai. E fa alongo tunga. E ile me la tu o ilo wanganga. Ai foi la le me la ko kau poloka pe wa kau crash sai o kau le malama. Kamala nga koe au mai lunga. E koe mafau ye. Me e toe memua. Asea. Se ia o ina toia. Se ia o ngā lua se ia. Lamu fa le ia se ia o ngakoia. Toi hadu foi le tonu o lo tangata. O la e develop ai lo wanganga. O na luaku le si meo swa vai. E laku le si meo le meat. A laku le meat. Koe au mai ke isi alai fafo. Koe lamu fa le ia rar kamanga ai koe kukukong. Peka ko o le povi. Whangpau. Pei o le povi. Okay? Meditate le upo le tua. Toi au mai i fafo. O te leo whai atu e pua i me fafo. Toi foi i a tātua o a onga ina iai. A whai o ingi mea fungana kau crash lo city. Koe foi ngā. Koe au mai lunga. Toi a meditate ai. Toi mafau i le upo le tua. Asea, se i ho ina e malama lo wanganga. Ma se i ho ina malama oi. I le whiau atoa lai tano toi le atua. Amen. Ona pasi do la ia. Mea la nai ta o lea. Mafau i lana upu i le ao. Atoa ma le po. Amen. E te alu lama e memu ina la fiong pa ia le atua. Ia pe. E le wha pe ala ua whai mai o la e kango e kau loko o mai le. La fiong pa ia le atua pe la alu. Vai aso amale. Ma foi upu la alu kau loko a. O le winga ole. O le memu lo tano joe. Whare ta inga. Ia po le upu tonu le lua kore nito e lua whai upu sufa. Nai whai mai o te wha awhetai i le atua o le ua mātou manu malo ai pe manu malo ai pea ono ke riso. E te alua lai le aso atoa o te whaafetai le atua o no le manu malo i a ke riso. O te whaafetai le atua o no manu malo i a ke riso. Te memu me mua le upu a le atua.
Amen. Yo le foi upu o te mawhaia mea o mai whaatasi mea kusa tau. O te mawhaia mea o mai whaatasi mea kusa tau. La te me mua. Whata o la foi Filipi tonu foi upu e wha. O la te alu. O la te tau tala ia fionga pa ia le atua. So ia e whaatu mawina le upu le atua i lo loto. E ala i lo mawhau. Ma memu ma tau tala ai. Amen. A latu le upu le atua, tau mawhai e tau tala i le upu le atua, ma memu le upu le atua, mea le nā ta o le meditate, po le winga le nā, o le naifu matatu spa ia, e le te alo ngutu i le tusi, o le neitu la whono, e au ona e memua. Mata the word. Ia pe te, tau tala ai, ma e mawhau ai, pe o le povi, toe au mai i whafo, ona toe a, koe lam whamaru le leia la ia, o koe ave ro la ia, on toe follow ro la ia, se tulo, o nao se whaate ta inga, se kau malama, tue tato mta upu. Amen, are you guys alright? So le vaenga mua la, e tāua, o lea, o lo tango e, nau e lo le wingo le upu meditate, na tong whaita no tue nei, so ole tu se Ioane, amen, Ioane, hallelujah, Ioane o lona mataha upu e ono. Ioane ono. Foi upe tolu. Oi foi upe ono tolu. Ona fetala ngā Yesu. Foi mai. O le anganga lea e tupu ai le ola. O le anganga e tupu. Motua le anganga le to tonu. Le no fetu e tia oe e te tango develop. O le ala i titi na tano. Me tu spa iolo no winga. O le anganga o le tangata foi mai. O le anganga lea e tupu ai le ola. O le ola oe mo mai no wanganga. O le a foi. E lea o ngale tino i se mea, o upu au te whai atu ia te outou, o le anganga ia, o le ola fo ia. Fo mai, o le anganga le e tupu ai le ola, e lea o ngale tino i se mea, o upu au te whai atu ia te outou, o le anganga ia, o le ola fo ia. Lona winga, o le upu la lea tua, e ola i le anganga lai tutou. E te tau ona e mawhau nana upu i le ao a toa ma le pō, ina ia ola lo wanganga. Ona o le upu o le anganga. Fumatala Yesu o upu e tala noa ai, o anganga. E ola ila le anganga lai totonu. Amen. Fumaila i ortu sia kolose ono fai tonu fai upu sulu ono fumai, ia nofo le fionga a ke riso i totonu ia te outou, ia tele lava i le poto uma lava, ia outou wa o ma poa i le tasi, i sa lamo, ma pese, ma siva whaaleanganga, o loo pepese atu ai, ma le whaafetai i le lii, i o outou loto. Luka e wha na le tali tua Yesu, ma tua fora tali Yesu le ti Apollo le luka e wha ma tali Yesu, ona tali tua i leo Yesu ya te ia u wha pe atu. Ua tu sia, e le na o mea ai e ola ai se tangata. A o fionga uma a le atua. Amen. O mea aila, i o po mea ai ngai lunga kou lau, ma kou kapoki. E ola i le tino lai fafo. A o le upo le atua, o le ame ola i. E ola i le anganga lai tutonu. Amen. O le anganga la le nā, lea e au o nā, mena e rifu matala tu spa ia, e tātou te a meditate, pe tātou te mawhau, pe tātou te memua, pe tātou te tau tala, i le fionga pa ia le atua. Ma na ia i o asola, ma umasio mato ainga, ma sa inga e whai, wo le toi whaia, e ma sa inga whai le mena. So se teimi lava a o whapeo le, wo mata talo i se, whapea le mata tau mwhai e ta talo mo se mea. O ke kango kusi le mau or kusi pa ia, wha maka kele foi lele, o kangola ia whapi i lunga le moenga. Be anxious with nothing. Re wangale au te papole se me tasi e whailoa. Kusa whapi i lunga le piko i lunga le wall, whapi i le whaikokoa, whapi i le pusa aisa, kusa o keimi umara ke nganga pupula e whaumaka. Be anxious with nothing, but in everything in prayer and supplication. So la wo kango whapi i lunga o. O le mea mua ngau ke whaikau ar keima kele whai upor kuspa ia lai lunga le wall. Ia o ke laku fo whaaka. La fu e kau whaaka le afo. Ir foi upor kuspaia ke la kur fai kokoa la fu e kau foi upor kuspaia la ke kau ma fai remind me the scripture o alu foi la ia ke la kur pusa isa la fu e kau inga o la fu kango foi upor kuspaia ke kango kusi mau mo kango fa pi o lo tamo fai u e fai le au wala fa manatu mai e tau le upor le to o la ku foi la ia mele ngi ke la ko ka vale kama i no tfu kango fa pi fo le ngo i e fa manatu mai tau le upor le to amen fa pena foi la fai su se au wala ke loa mawhai ona
ona whaamanatu tu ia fo ia oi ke rala pe o au pe ko ngā mea ngā o ke pole o lo wa paku ka whaapi scripture whaapi so scripture ka ngoro paku whaamanatu tu ia te oile upo le tua amen o isa moa la ia mako wha aka isa moa so la mako i piki ka kalo o ka ngoku se lungo mo me foi upu mako spa ia o la ka kalo nga ke me ke la ko e lungo mako wha aka ke la ku whai kau a ko ale mea ngā amen. Ono o hawhionga lea tua. Whai kau a koa scripture le ngei. Ave ese le fefe pa pole o alawangi mea lau te talo i lea tua. Ku o mai lunga i ngā inga ia. Rango le upo lea tua. Wha manatu mai lana upo. Amen. Te mo whai oi whai pole ale a wala e ma whai ona e work out ai lea. Low salvation. So meditate ia pete mawhau whau le upo lea tua. Wha manatu ia te oi. But there's a really good way ke a makai. Ma kua kusikusi au. Au ma wa kusi le api e kango ku uvoi lele. Ia e umaka aki ki alau api ki reiloa. E tango tusu i se message tamai foi upo e whapi pi i se meole. Pole ala wale mea ngai ke alu so oi ke kango i polo computer. Tango e whaise. Wha manacho tu ia te oile upu na le. Ale tua. Amen. Hallelujah. So meditate i le upu ale tua. O le vaenga lona lua. Hallelujah. O le vaenga lona lua o le o vaenga e wha i le developing o le tangata. O le anganga o le tangata. Practice the word of God. Po le whai le upu ale atua. Amen. Au ona e whai le upu ale atua. Au ana i fo ino le mea. Tau ona tātou lotoa. Ia tātou a. Tātou whaia. Fo mai, ele te ai lo mutu le tusi o le nei tū la fono. A ia mawhau iai i le ao a toa ma le po. La lau e mawhau. Ina ia e ana e whai e tusa ma mea uma ua tūsi hai. Ina ia e ana e whai. Tusa o lena whai mei te mawhau ai. A le loro whai mai. Ia e mawhau ai ina ia e whaia. Amen. Toi whai tau tasi tua whai mai. E le te ai lo mutu le tusi o le nei tū la fono. A ia mawhau iai i le ao a toa ma le po. Ina ia e ana. E whai e tusa ma mea uma ua tūsia iai. Ona manuia ai lea ia te oe o lo wala. Fato a saule manuia ina ua uma ona e ma whau iai. Pe te meditate ma memua ma e whaia. Fo mai leo tusi pa ia. Ona e manuia ai lea. O le telo te imitato te fia manuia. Ai ka koukea. Lai tala no le developing o lo tangata. E le ngato lo mawhau, tau tala awana i te amalo ngutu, le upu ale atua, tau tala ai, ia e whaia. Practice the word of God. Amen. O la te haluma tau tala. E le na o lo mawhau la ye. Nei, e mawhau mawhai. Amen. Tato ora tu se Kolose. Amen. Hallelujah. Kolose mua. Hallelujah. Kolose ero nam ta upu mua. Ti fai tau fai upu e iwa mar se furu te fi au mai se ata lea. Fai mai. O le mea lea, o ima ua fo ima te le i mapu ai lava i le tatalo mo o tou. Talu le aso na mafa alongo ai, ma te ai o ia tu fo ia ato atoa ono o tou i loa le lei, o lona fina ngalo i le poto uma atoa ma le mafau fa aleanganga. Fa mai i o tou maua uma lea, le poto uma atoa ma lea, mafau fa aleanganga. Fa mai la ia o tou sava vali e tusa malea lii ina ia fia mai o ia te o tou i mea uma. Ma ia o tou fua mai ngā ruenga le lei uma lava, ma ia tupu pea lo o tou i loa le lei o le atua. E eile mea ta ora sa vali ai. Amen. Nai tā ua mai tonu la fionga pa ia le atua, nai tā ua mai tonu nāre mai ngā tau ma ia i loa le lei lona fina ngalo i le poto uma, a toa ma le mafau fa le anganga. Ina ia, o le ale winga o le poto uma, ma le mafau fa le anganga, lena e meditate ai. Pe ona tā ua, fo mai i loa le lei o lona fina ngalo i le poto uma, a toa ma le mafau fa le anganga. Ina ia, amen. O le fesiri lau tisi toi. Ina ia o tou sava vali. E tusa malea lii ina ia fia mai. O ia te o tou. I mea uma ma ia o tou fua mai ngā ruenga. Fua mai ngā ruenga le lei uma lava. Ma ia tupu pea lo o tou i loa le lei o le atua.
Aua nei tau o le poto a toa ma le mafaufau, a ia sava vali ai, ia fua mai ngā ruenga. O le mafaufau la, ma le tango e whaatino. Amen, so ora kusia. Jakopo, amen. Pio no fai atu, leo tātou o estari ni mta upu le tuspa i au na ei loa uma, po le ale va ai ese mai a lea. Anisio au apostolo ni mta upu lea. Tusi Jakopo lo na mta upu mua, fai upe lua, ma le lua lima. Amen. Fo mai, a ia fai o tou mai e ana i le upu. O le upu ana le nā, o le upu fai. Ia wa aka ungi le anga, e ile si, ngo ufuka wha alongo i la aso e kala le si a fo. Ka i la aso, ke peke anga mai e kia, wa, peke anga mai e kia. Io ke le ropo le alfa ui nganga le anga inga. Ai o le wha o nganga le o le upu ana i o le fai. Amen. Fo mai, a ia o tou mai e ana i le upu, pe fai le upu, ai aua le na ona wha longo i ai. Fo mai la ia, o wha se ina o tou e o tou. Fo mai o wha se ina o tou e o tou. Fo mai, awa, ai se tasi e wha longo i le upu ai le ana pe whaia e tusa ia ma le tangata ua va ai le wha ata i ona lava mata na wha nau mai ia. Na whanau mai ia. A wā ua va ai o ia te ia. O nā lu ese lea, ua ngalo loa le winga o na mata. Fa mai le tala le tuspa ia, fa mai mai a whai o te, mai a ia whai o tau mai ana pe whai le upo le tua, me awana i tau nono tau whaalongolongo mai a Kevin, mga ianga haoa o ngai whai, awangai ka ngong ko whaalongolongo mai ai. A ia whaalongolongo ma whai, o le whaamanuianga, o lai le tangata na te whaia, e le tangata lai na whaalongo. Amen. Be a doer of the word. O le, a ele whaia la, fa mele tala tuspa ia, e pei al tangata le nā. Fa mai e pei le tangata le nā, o le tangata e va ai le whaata. Wa e va ai le whaata. Yes. E ke va ai le whaata, o le au le leie o fōlinga le te va ai. A o le taimi la te aru ese ai, ngalo a ko ia oe o fōlinga ina e va ai. Wa ngalo ia ke oe, pefa pe ile, le langu po ngalo ia, oe po le ale langu ora lipstick, wai valu o lipstick nga e, oi, langu mufa na whaanga po langu pepo. Po langu ruri. O le wangalo ia, oe, po le ale a. Wa ngalo ia te oe le mena e va ai e le whaata. O le taimi la te aru ese ai, wa ngalo, la e whaatu sa le tangata na te le whaia. Amen. O le tangata na te le whaia la whiango pa ia le atua, o le taimi la tu o i lalo tusi pa ia, a e le whaia, e ngalo ia te oe o ai oe ia ke riso, e ngalo ia te oe o le tangata manu malo ia ke riso, e ngalo ia te oe wa wha mangalo ina oe, wa ngalo ia te oe o le ami o tonu ia ke riso, wa ngalo ia te oe po o ai oe. Matua i ngalo ia te oe le tu ai ngata o oe wa wha o foi, wa ta wa ami o tonu ina. Aisea, e ngalo umai a te oe, me lane nai ala iuna tutupu me i lo langa, a ele whaia. O na ngalo le ia te oe leha, e ngalo ia te oe po le ale maur tuspa ia lea fo, ile me lai tupu ono wa. E te le o whaia. Amen. Ai e tango ne whai. Man, ele ngalo ia te oe. Amen. Te loa ole. Aso ulai titi. I think o le lima o tausanga. Nga so aya or ka avale. Nga ula vea ino mako fale solo muli or ka avale so a ua. I le lima o tausanga nga solo muli or ka avale so a u o ula vea o fiki fo a. E o mal te minei. O te mana tua o ina umalava mea na tutupu ya te au. Kusa o ke mangkuanga ke minga so aya or ka avale nga o feko ai male maa e o i ka ngaka nga waku fisa soange kia. Nga o mangkua ala whako alima o kausanga. O le mea na tupu po olea ina e peuse experience. O le mea lete whaia, o lela o te mana tua. Ona fo isa tupu. Ai o tala umalava ka ngaka nga whai mai ke au, o whaukuanga alo ki ngā whai le lima kausanga, leima se mea o mangkua. E o mea nga whai kongolea o nga, leima se mea o mangkua. Tu se o te mana tua mea na tutupu, po le mea na experience, po se mea sa whai, ai o te le mana tua tala tangata na whai mai. E ngalo le tala. Amen. Ai experiencing ne se mea, o le whainga kāio ngā ngalo le mea le nā. Amen. E one ina experiencing pe te whaia le upu le atua, pe tupu le upu le atua, e whaia, whainga kāio o ngā ngalo ia ke oi. Amen. A whaila kaunga e whalongo ai, o ngā e anu lei o kou whare, a olo langa kupu whawhikauri, ma kua ngalo ia ke oi pe a whai ke le whaia.
Pea leo o tangata vai fa aka nga va ai lo au lei e ko savali ese ngalo ya ke oe e ke au lei. Amen. Hallelujah. Amen. Tu sala, fo mai lo tatu pa ia, le ngata fe upurua lima, fo mai la ia. A o le matua mata i le tu la fono. Amen. Fo mai a o le matua mata i le tu la fono, o le saolo tonga, ua ato atoa ona le leima ua tu mau i ai o ia. E le se whaalongolongo ma le whaangalo le nā tangata, a o le ana, ia ana e whaia, i le ngā ruenga, e manuia o ia i lona lava ana, e pei ona tā ua i le tusi o Yosua. Amen. E pei ona tā ua tusi o Yosua, whamai e manuia i lea. E manuia o ia i lona lava ana. Pei lava ona tā ua tusi o Yosua. O le mawhau, mawhai, o le tau memu, tau tala ai mawha leo, mawhai. Whamai la ia, ona manuia ai lea o wala. Amen. E te manuia la, ina ua ea, mawhau, mawhai, e te loe. E pe ona tā ua whai upu mua, le whai upu nusfulua. Toi whai tau tasi atua, whai mai, a ia whai o tau mai ana i le upu, ai aua le nā ona whaalongolongo i ai, whai mai la ia, o whaasese ina ai o tau, o le kau whaasese la lea, e leo whaasese ina o le ti Apollo, po whaasese ina o sesi, ngā rawe whaasese oi. Amen. O koe kango lava oi, toi whaasese oi. Amen. Koe whaavalea lai oi. E leo se whaavalea sesi. Le lai fa maltal tu spa ai le fa yo fa vale ala oi pe o le tina ai fa ilo na tali mi fa pe ala o tina lo fa ilo na tali san sa we alu e kapenga le poku. Amen. Sa we alu kapenga le poku e ma fa yo na alu le tamai titi to e fo i mai sa lo vala au no tina mam le wo memorizing lau kalang fa mai alu e tapena le potu pa pia kulero kia okay ya fa fikai nga we memorizing ya wa ka penga poku ya no ya alu ka penga poku to e alu so lima mi ke ko fo i mai la my mom I know how to translate that in English. Go clean your room. Is that mean wa clean the room? No. O la wa iloa, la wa memorize aya ala la vele i mama le potu. Amen. Ia ke ua alu ka makiki ko sa mai mam or fa e peru le mar fa kuriki le or fa ngole o le afoi or kamanga o le wingo le alu o le upure sa mo le upure para upu e peru e ke le popole pe le arko nganga e fa ye i ke fo ua alu ko sa mai mam o au wala ye se furu e afoi e afoi e ka penga le poku au wala mua fa pe au wala e lua fa pe. Amen. It doesn't matter. Pe fiengi a wala ke iro ka penga le poku. Ka penga le poku. Amen. Fa pena fo la tu spaia. O le telo teimi. O ka ko ma fai vai ku spaia ma ka fika fo ku spaia. Fa pe a wala. Memorize ka fika. Ai le fai a. That doesn't mean what. O la wo fai fina ngalo le tu. Se I longa lava e te fai. Amen. E te memorizing. O fa lava o malolo ai. Ai a ele fa atino ina. Ele ai fo la se winga. Pe a ele acting on fa tua. Amen. Amen. Se I longa la vala te tango e fa atino. Fa to a fai. O mara tua ila i o ke milenga. Ke milenga vala au to Yesu ya petelu. Ina o vala au ino sa vari fu Yesu rungo le vai. E vala au atu ia I foi. Ia pekelu ia Yesu a fai o vala au me telu atu. Mera tala Yesu sau. Amen. Come. Amen. Na ona fai atu lavo Yesu come. O solo I fa fu petelu. Usi ta ilo ma petelu. Amen. E le vala au atu Yesu. Kam. Ai fa liu pekelu. Sali. La fu le fa e pelu le kam. Ai a le fa kuriki li yong. Fong pau. O e kau mam lama mai le. Kam. Longo winga la. This is the step. How to step out of the boat. Kuse ku ulunga lo vai. Ku ma li lalo. Fika pe. Kau ku vo ile pe ke wo ngoko lalo. No. Ele kau fe ku nga inga. Amen. O le taimi lama na watu ele upu. Tali tonu ma watu atua iloa. Sa vali iloa. O na wa aia lo la io wa venga o le atua. Amen. Ele kau su engangi e pelu mai kuiki ngi upu. Amen. E ala nginga wha o ngaka ko e pelu mga ko kuiki. Se kau wha malama li mta upu. Ai o le upu ia. Ai le fa ele ase winga. Amen. Only when you do the word. Be a doer of the word. Not
be a hero only. Amen. Ia avea o sangata te whaia. Ai mana o lai tupula wanganga. Ele ngata la ea foi. Ia avea haunga yoinga ia mawhoringa wa aia o whaalinga wa e maua maile upuale atua o lo o ilo wanganga. E hala iau ngā ruenga. E te tau ana e whaatino ina ia wa aia e tangata. Lo whaatua tua. Na e te mau e tutono ria kopo lua e whai upoe e sifuru walu. Na foi mai ai fai mai se tasi o ia te oile whaatua tua o ia te au fo i ngā ruenga. I nā whaali mai ia te au lo whaatua tua iau ngā ruenga. O te whaali fo ia te oe lo whaatua tua iau ngā ruenga. Amen. O le whaatua tua ma ngā ruenga o whaatasi. Amen. E te tau ona iai ngā ruenga. Amen. Aua nei whaavalea ina. Kākou e kākou. Koe whaavalea kākou e kākou. O mana tua ila i o le whetalai ngā Yesu nei tutonu o le Ioane. Tu fo whetalai ngā Yesu nei tutonu o le Ioane sifun man tonu. Foi upo sifun man fitu. E le tala Yesu lea. O highlight fo mai. A whai ua outou i loa ia mea. Amu ia outou pea outou whaalongo i ai. Whamea? Fa mai a whai ua outou i loa ia mea. Amu ia outou pea outou whaia. Pea outou whaia. O manuia o le atua, o lai muli muli tangata e whaia. Ele o muli muli le afo i manuia o le atua, manutua fo tala tu spa ia fo mai e muli muli atu fo i whailonga ia te ilatou o e tali tonu. See, the sign follow. E muli muli whailonga. Se ilonga e te whaia, whato a aluatu lea. Whato a aluatu le meta o le sign po whailonga. Ai ele whaia, e te tali tonua ia, ai le ai lava se me tupu. Amen. Se ilonga e whae e limo Kevin, malu e ustai le upu, whato a se meta o se malu o longa, whato a tupu le meta o le vavenga. Ona ua laua whai, le ngata na mawhau whau ei, ustai, a laua whaatino, wa whae e limo Kevin, whamaila le tuspa ia o whae e lima, whamai ona malu o loa i leo mai. Amen. Ai a whai lava i le whae e limo o Kevin, e ngā kukua whamai, o le upo le kuspa ia whapea, le kuspa ia, e le malu o loa i ale mai. E le ai ase me tupu. Asia, ona ele ese whaatinonga. Whamaila ia, the sign follow. E muli muli whailonga. Amen. Ia te ila tau o e tali tonu. A e tali tonu na le upo le atua, ma e whaatinoina, ona muli atu la ia. Te iloa ele sau. A e wa aini tonu tuspa ia, ele o whamai sign follow. Ele o whamai sign come. Ele e sau se. Mea na ela iona e whakarikari ko kongon, mea ngai kei eiri kei me sau ore, se iri lingi mea mangui o le atua, sau, a mai mangui o le atua, ele sau ni manguia, se ilonga ke whaia, whako a muri aku manguia ke oe. Amen. E leo se principle ai fuinga, ngofo mwhai, ngau kako wawa e kwa kuspa ia, e se a principle a tuspa ia. Whamaila i o le Efeso e lua whai upas fulu a wā o lana lava ngā luenga i tātou, na whaia i tātou ia ke riso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia na mua i le atua ina ia tātou sa vavali ai. Amen. O le afionga le atua, a e manao i manui o le tusipa ia e whaia i awala lai whai mai le tusipa ia. Amen. Va ai po le ale au wala la fumel tu spa ia ina ua mana o le atua e fau le va na alu le atua ta uma ya no le fai ngole va. Amen. O le au wala le te fai ai le e o fo le fai ngole ato la au fai ngole fale la foi o le fale fata fai na tau ye le atua le au wala e fai ai. Fa pe na fo ila le fion po ia le atua a e mana o i manu wi tu spa ia a e mana o po alava ngi menga ke manga o i le o langa le nei. A e manao te manuia lau whanau manuia. Whai i au wala lai whamele tu spa ia. Au e te whai e ni au wala na tau o tu sesi atu oi. A whainga wha makala koe Kevin ia ki oi. Koe wa ai oi kongon ku spa ia, po i kongon ku spa ia. Amen. Hallelujah. Whai lai le au wala lana tau o tu spa ia, po lai whaasino me tu spa ia. Mea mua, whamei te mawhau i lana upu. I le ao a toa mane po. Lona lua whamea. Ia e whaia le upu le atua. Be a doer of the word, not just only a hearer only. Ia e whaia. Amen. Ona eva, whamelai, ona e manui hai lea. Amen. Hallelujah. Vaengalona tolu. Give
first place to the Word of God. Step 3, ia pe te tusia I lalo. Give first place to the Word of God. Pe e te whaamua ina le tūlanga o le upu a le atua. Ie a vea lau whaamua I le upu o le atua. So whatever situation or circumstance o lai you think for I lele po le ale mea lai tupu. Your first thoughts should be, what does the Word of God says about this? O le ale le fina ngalo le atua I le mata upu lea. Amen. O le mea mua lava nai tau lo mafafau po le a lava le whaafika auringa ki rua whea ngai. Ie e mua mafau po le a le fina ngalo o le atua I le mea nai tupu. Amen. E le tupu lo se mea e kūro malau sain fo I lele. Black Lives Matter, Black Lives Matter. Po le a lava le mea nai te mua e mafau po le a le fina ngalo o le atua. Fa mai le tusia salamo. Amen. Tato ue mai nai mau I e pai atu ailu le au wala kakusa vali koi konta tu mta upu lea. Fama tu se salamo se lau sfulu iwa. Amen. Se lau sfulu iwa o lona mta upu, lona foi upu stasi o lima. Se lau mane lima. Fai mai. Amen. Fai mai. O lau a fionga o le sulu lea I o vai. Malea? Male mala malama I lo wala. So se mea lava tupu ia e mana tua, whaamua le upu le atua. Ai sea, whamai le fionga pa ia le atua o laua fionga o le sulu le I o uvae, ma le mala malama I lo wala. Amen. O le sulu I o uvae, ma le mala malama I o wala. So atu salamo lava na se lau suiwa foi upu tasio no lua. Whamai le foi upu tasio no lua. Whamai o te fia hau I laua fionga, whaapei o le ua maua le vete tele. O le upu vete na o lai tala noi le o loa e tele. Treasure. Tu sala la fo mai o te fia au I laua fionga whaapei o le ua maua le vete e tele. E maua le fionga pa ia le atua. Po le upu le atua, po le fina ngalo le atua. Wha mai o le o loa tā ua. Amen. O le vete e tele po se me o laua e maua. Treasure. Amen. E tā ua la le fionga pa ia le atua Jeremia. Hallelujah. Jeremia o lona mata upas fuma lima. Hallelujah. 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 Jeremia o lona mata upas fuma lima. O lona foi upas fuma leono. Hallelujah. Mai. Na maua a ua fionga. Ono o ai lea. Sa ia te au laua fionga, e whai ma mea e oli ai, ma fia ai lo uloto. A wā ua tā ua au I lo suafa I o vai, le atua o au. Amen. A whai o oio le atali o le atua, o le fionga le atua, ta ia oe, e ta taula ona e whaamua le fionga pa ia le atua. E la se ata esele, o le ata le la uvatua, le ata le tutonu le whenga inga fau, e te va ai, whaafewhea ona, respond pe react ia tangata o le whenga fau I le upu a le atua. Pe ona o whai atu o le upu a le atua ia e whaamua le upu a le atua. So o se situation lava, le isa o kupe whaamua le upu a le atua. Ma ilo kingo whaamua le upu a le atua. O le ale mea launu ngā li whaamua le upu a le atua. Amen. Tatu ora tu sia ngā luenga. O le ata le lau kom whai vari atu. Ngā luenga o lona mataha upu e wha. Amen. O le taimi lea lau tanga whaapupu atu le tala. O le taimi lea. O le wasa waina, le amatanga lava o le ngā o le afoi. O le ngalue o le nganga o le atua. Ia petelu ma Ioane le no o tā lai ia. O le ala ua tutupu ia vavenga ma ua toa tele tangata lima. Afe tangata ua muni ia petelu ma tala inga petelu I le launga ino soa fo Yesu. Ona o mai rola I o la ua staulanga ma tangata fo I ele na. Le ua mai ua whaasala petelu ma. Ma Ioane, ua whaasana to e launga I le soa fo Yesu. Peno whai atu, whaamua le upu le atua. Si tātou vai, po le ala le respond a tangata o le au apostolo. Amen. I le teimi na tupu ai le melea, lo tātou ilo, o lau sawaina, I la taupo o sawaina, tutonu le ekalesia. Asi kako vai le respond, whai upu e lua tolu. Neno whapupu atu ne le tala, fo mai. Ua tuuina mai I la ua e ona la o atu lea I o la tou, ma le wha matala atu ia te ila tau mea umalava na whai mai ai ia te ila ua. Ele au whai taulanga sili ma toe ina. Amen.
le o ka fa pu ku kala le uta to mai fa upelua fa fa mai ua fa longo i ai ila to ona la to vala au le i le tua ma le loto ngatasi ua fa pe atu fa longo le tala le na fa I tu so le na sawaina amen wa fa sao na to la ngor so fo Yesu o mai lo I le o mai to tonu le la to companion le o mai to talo lo fa tasi si fa longo la to talo le na fa mai fa upelua fa mai ua whaalongo ia I lātou, ona lātou wala au lea, I le atua ma le loto ngā tasi, ua whaape atu o tala na whai. Lea li ie, o le atua oe, o le na whaia le langi, ma le lalo langi, ma le sami, ma mea umalava o iai. O le na whetalai mai I le fofonga, o lau au no tāvita, se ale mea ua lili vau wainu u ese, ma mawhau wainu I mea ele au ngā. Ua tutu mai tupu o le lalolangi, ua whaapoto, whaatasi fo ia lii e te e atu I lea lii malona ke riso. We e whaitau atu I nai le whai upu nāman whai upu lua tolu e tau le lua ono. O lena tā ngofi whaamua le upu o le atua, o le salamo lea. O le salamo le mea lenga o whaikau wako ngi, salamo e lua. Nai amata mai lunga I le mena leali ie o le atua oe o le na whaia le langi ma le langi. O salamo mea ia. Na ina ua tupu, o le tupu whawhita auri. Ai tā ngofi au mai le upo le atua, whaamua le upo le atua. E le I whaamua ina le mea le tupu. Po le alava situation nai tupu. E le I whaamua ina le tatalo lau apostolo. Aina, na lātou whaamua ina le fionga pa ia le atua. O le salamo e lua le quote mai ifo mai. Ua tutu mai tupo le lalolangi o whaapoto whaatasi fo ia li e te e atu. I le li malona ke riso. E sa wā inga. O le mea mua lave responda i o lea. O le upo le atua. O na whato umana ave le vi inga. Toi whaamanatu I le atua lana upu. Whato o loa tau le whaafita hauri. Amen. Whai upo lua fitu fo mai. Awa e moni lava na whaapoto ina o e rota ma pono tio Pilato a toa manu ese male nu o Israelu I lau au na pa ia o Yesu ua e whaauina. Amen. La tau te whaia mea umalava na tuua na mua I lau a ao malau pule ia whaia. Ole nei, leali ie, ia e sila I lo la tau whaamatau mai, ma ia e foa I mai au na, ina ia la tau matua tau tala I lau a fionga ma le whaamalosi. Si tātou wa aila le whaaturangana o le tatalo lau apostolo. Mua lea, na mua ina ua tupu, le ua po whea ngai ma whaafitauli, aina tā ngofi whaamua le fionga le atua. Amen. Whaamua le upu le atua, le lato vi inga ma le upu le atua, so o to ilo ma lea, whato a tau o to ilo la ia ma le whaafitauli. Na tā ngofi give the word of God the first place. Le upu le atua, na lato tu ua I le atu langa mua, whaamua le fina ngalo le atua. Amen. E te wa aifo I le pattern lea, I le au apostolo umalava, o mea umalava tutupu, e o lava whaamua le upu le atua, whato aso so o ele mar whaafitauri le whenga I malato. E o ngā rue ngā Paulo. Amen. Te wa aifo o le pattern lava le o lea, whaamua le upu le atua, o lea lava la situation ai toi, e le I whaamua ina. Le fai upelua iwa, fai mai, o le nei le ali ia e sila I lo lātou whaamatau mai, ma ia e foa I mai I au auna, ina ia lātou matua tau tala I lau a fionga, ma le whaamalosi. I lau a fionga ma le whaamalosi. Amen. Whaamua le upo le tua. O lai tutupu whaafitau, defo mai, ina ia au mai lea, le mahalosi ina ia tau tala I ma le mahalosi. Whaamalosi I le upo le tua, ele opinion. Amen. Ele I tupu loa, kusi loa, Black Lives Matter. Ai ko ufa pengi lunga, pe fai solo ke, po a lava ngisi mau me o fai. No. Mua respond tangata o le atua, I le upu le atua, po le a le fina ngalo le atua, I le mata upu. O le a lava langi me o kupu. Anything. O le tangata o le atua, va ai po le a le fina ngalo le atua, le na mata upu. O le mea lale nā, e te au maia le upu le atua, whaatu mua, pe te whaamua lana fionga. Amen. Whaamua lana fionga po le ale fina ngalo le atua I le nā mea. Amen.
E le fionga le tua fo mai outou wafa ta talo mo outou tai. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Aungi kako wofu e ngai ku. Mara kako a fie fu tatou whanau le tua. Amen. So wale tu se Kolose. Amen. Hallelujah. Kolose o lona mataha upu e tolu. Whai upu sifuru ono ma sifuru fitu. Hallelujah. Su ono su fitu fuma ina ia fo ina ia te outou e tusa ma le faulai o lona vi inga ia wha malo sia outou i le mana o lona lavanganga i to tonu ia te i le tangata i to tonu. Ia nofo mau ke riso i o outou loto i le whaatuatua ina ia mauaa outou. Amen. Hallelujah. Fuma ia wha malo sia outou i le mana e lona lava nganga i le tangata i to tonu. Amen. Mai i le tangata i whea, i le tangata i to tonu. Ina ia nofo mau ke riso i o outou loto i le whaatuatua ina ia mauaa outou. Amen. E ese le tahu o le vaenga lea, whamai le tala tu spa i e whape whea ea o na whamamaina e le tau lea lea o lona ala, o na ua tausi i ai e tusa malaua fionga. Amen. Salamo se lau suiwa fa upo iwa. Whamai e whape whea ea o na whamamaina e le tau lea o lona ala, o na ua tausi i ai e tusa malaua fionga. Ia e whaamua mua le upua lea tua, o le a lava se si vaenga. O le vaenga le na, a e mana o develop lo tangata nai to tonu po o le anganga, wha mua le upo le tua, lo no winga mua lea, mua o le meditate po le mafau le upo le tua, lo na lua lea, fai le upo le tua, be a doer of the word. Ma le lona tolu, le na tatu tanoi nei o lea. Amen. Ia e wha mua le upo le tua. Ia e tu ua le upo le tua i mua i mea po le alava la situation na e whenga ima oi. Ia e mana tua. Ia e ta talo ma e wha mua le tua. Amen. Ma le vaenga muli loa. Whaila si o le vaenga le na o mana o te o iai. Amen. O le vaenga muli. O i loa la. O lea lai te i loa pe wha whiana ta ita ia oi. Amen. O le obey the voice of your spirit. Amen. Usi tai i le leo o lo wanganga. Amen. Usi tai i le leo o lo wanganga or obey the voice of your spirit. Your spirit. Ona o lo wanganga le tutonu. O ina le tala no ye le nganga o le tua. Amen. Lono wingo i ngā fwoi le te whaalongo oi. E te le whaalongo i nisi vaenga tato oi le. Fata oto. Fata oto lona mata upu e. Amen. Hallelujah. Fata oto. O lona mata upu e lua se fulu. Foi upu e lua fitu. Hallelujah. Foi upu e lua fitu. Ole, foi upu lea. Te mana o ia te oe te wa aile. Ona peno fai atu tere na whelafo a i le whaonga ino upu i ngana wha Samoa. A o nau o atua e lunga translation lama la wha Peritania ma le upu lai wha winga mai ai. Leo o atua i lunga le teimile nei. Ine ia mawhai ona e maawa ai mei wha mai. O le mawhau o le tangata, o le la mepa lea Yehova, o lo o sue i mea uma i to tonu o le loto. O le upu lea mawhau le i, o le anganga. O lai whaali liu e tangata sa mo o le mawhau o le main e le o sao. O lai o le anganga. E le ke le pe wha o ngale upu le sao. Hey, sorry, o ke le kaungu wha inga le upu e le sao. O le winga o le upu, o le anganga o le spirit of a man. Ya na sau lalo, ia se umalana i te lelo na tala anga i tūru whai upu. O leo over tua ia te oi. For mai le tala, lalo le translation ai lalo, for mai, the human spirit is the lamb of the Lord, searching every inmost part. For mai, the human spirit. O le anganga o le tangata. For mai lesi whai upu nai, lesi translation, the New King James, for mai, the spirit of a man is the lamb of the Lord, searching all the
that's of his heart. For my amplified version, for my the spirit of a man, that factor in human personality which proceeds immediately from God, is the Lamb of the Lord, searching all his innermost parts. Amen. O si fai upu uma translation o malava, o le human spirit. Ele o se mafau. Amen. Me na tu fai atu ai, o lai tara nor fai upu lea, I le tangata lai to tonu. Le human spirit. Le anganga o le tangata. No walu fa mautu mo mo fai upu na. Ono o ina. Fa mai tala tu spa ia o le anganga o le tangata. Fa mai o le lau tanga tu le anganga. O le anganga o le tangata. O le la mepa lea Yehova. O lo o su e mea uma I to tonu o le loto. Amen. O to tonu la o lo loto po o lo tangata lai to tonu. Tangata e tutonu. O ina e tala no aile o ina la na te whaamalama la ma umanga lo tangata. Amen. O tau whaitau for tu se iopu la whamatala ai fo. Na tu se iopu fo mai na te tu ua le anganga I tutonu o le tangata e iai le malama lama. Amen. O le anganga la na I tutonu. O le tangata la le na e malama lama I le upo le tua. Mea na whamatala tu spa ia fo mai na tangata iai le anganga o le tua e malama lama I mea le tua. Asea, ono fo olona nganga lai malama. Ele malama ila kanga ka fale kingo. Amen. Ele malama e fiu ma fo ku nga. Pe fa fenga fanga o mai Yesu nga fanga o matau po. Ele ngofo e foi Maria mai Josefa. Ai fanga o mai Yesu, kwa ku ma fo ole. Ele fe kawira menga. Asea, langa fo e fale nganga ele fa de tino. Fa mai fo tala tu spa ia, fa mai ole ma moe na fasia, ai le I faia le fo foanga la langi tusia. Faalinga. For my o Yesu na fasia. For my he was slain before the foundation. To my le mafo fau ile le faatino. Ele make sense. Fa fenga le fasia ba fa le fo foanga. Alan fo tu pa yo le ma mo na fasia. Ai le I fa le fo foanga. E fiu le mafo fau tangata fe tu nai. For my le tu pa ia. O le anganga o le tangata, the spirit of a man or the spirit of the man is the candle of the Lord, searching the inward parts. Fume ole anganga la tangata. Ole anganga la na tangata. E te whaalongo iai. Amen. Du so ole anganga le na. E te whaalongo I ono le vaenga le na o le tangata. O le tala noa iai le atua. Amen. O ina lai, o I lola le la tatu. Pe whaafefeo na ta ita ia oe le anganga o le atua. Amen. O iloa, le la tatu o la eva ai iloa la, le matango fie ia, o le taita inga le anganga o le tua, kua mua le tusi lea. Tatu o le tusi a mua korinito. Amen. Mua korinito lo na mata upu lua, foi upu hiva. Amen. Foi mai. Ai pei ona tusia, o mea ele iwa aia e mata, ele ila ngona fo I talinga, ele I o fo I le loto o se tangata, o mea ia ua saunia ele atua mo I latou o ea lofa ia te ia. Amen. O ana mea fo mai, a ua faalia mai ia mea ele atua ia te I mātou e lona anganga. Fo mai na faalia ele atua ia te I latou, mai lona anganga. Faafefea nei lo e paulo mai le anganga o le atua. Sa se aso nga faida la kofe la ku pulu ngofo le spiko sa ule ngole tu ngofo me le spiko kala ngoa. Fo mai na fai loa atu ele anganga o le atua. Fo mai la ia aua esu e ifo le anganga I mea uma o mea loloto fo I le atua. O mea uma lava po polo kalame la ile loto o le atua. La ito tonu o le atua. E faata tau ia te oi. O la ito tonu o la e nofo ma le anganga pa ia. Po le anganga pa ia la ele polo kalame le atua I lo olanga. O mea malava ai le I faia le fofoanga. E le fetala inga le atua fo mai o maia. Tātou faia le tangata lo tātou faatusa. O le atua le tama, o le atua le alo, o mai lo faile latou fono. O le a faia le tangata I le faatusa le tolu tasi pa ia. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga. Na failo la ia le polo kalame le atua. Amen. O ai sa no foi o. Ele ingo foi orko foi fe au, ele ingo foi olo ka mamalo ki nga, pe ngo foi o sesi. Pe ngo foi o Kevin.
O ai sa no foi o le nganga pa ia. A tonu la o lana tala me le atua lana fofonga wai fa tu pa ia nei loe le atua le unga mai le amatanga. Rono winga, nei lo uma le atua la so fanga wai Kevin, ma le mea Kevin e fai. Ai lau o uma na fa matala uma le atua o Kevin e fanga u le aso lea. O le plokalame la le lo langa o Kevin, alai fa longo ile nganga pa ia. Amen. Ona sau rola ia. Nei lo fo ile atua pa u a kamu ma eva. Malan fa matala tu pa ia o Yesu na fasia, ai le I fai ale fo fuanga rono winga. Nei lo ile atua e a foi. E pa u a kamu ma eva ia inga uma roa fa matala Yesu, le la waru ke maliu mo a kamu ma eva. O ke maliu mo le tangata, wala ua iloa Yesu e maliu. Amen. Nei loa na ia ne me kupu uma. Mo iloa uma Yesu me uma. Ia inga uma longa whaku Yesu lala maliu o imagination. O so aku nganga pa ia whapea. O okay, lea lau ke rol pro kalame ro langa o Kevin. Lea lau ke alu e whakauhu. O ke alu lama ave o ke alu e wha iloa ia Kevin e pro kalame lea. Le pro kalame uma le na tango lea tua wha matala I le fono. La no foi o lea nganga pa ia. La ngake I rol pro kalame. Fa mena tala just pa ia. Ai pei ona tu sia o mele iwa ai e mata. Ele iwa ai se prokalame le langa o Kevin. Amen. Fa mai ele ila ngona fo ia talinga. Le ima se singkala ngoa ai le meo ke faia. Amen. Fa mai ele yo o fo ile loto se tangata. Le ima se singa iloa ngo loko le vala wingo le tu ilo langa. Amen. Fa mai la ia. O mea ia o saunia ele atua mo ila to e alo lofa ia te ia. O lai ele polo kalame ele atua mo oi mo lo langa. E te sauna le lalo langi. O lai ele polo kalame ele atua e lo langa. O la lai ai. O lai loa ele anganga pa ia le mafua anga na e whana wai. O la fo e loa ele anganga pa ia lau mea e fai. O la fo e loa ele anganga pa ia le aso umolo wola. Fo mari tala ta visa, le tala ta vita, wa e tustusia aso lo wola. I lau api. Amen. Wa uma nga kusi ele kua aso lo ka vika. Le aso e whanga wei, ma le aso e oki ai, ma le mea e whai ai. A o aila iai, o aila na te I lol prokalame na ole anganga ole atua sea, na ole anganga ole atua sai o ile amatanga ole fofuanga. Le teimi na tala fo mela I ole foi upu na se fulu, foi mai a ua faalia mai ia mea ele atua, ya te I mātou e lona anganga, mai to tonu fo mai awa esu e ifo le anganga I mea uma, o mea loloto fo ia le atua. Mea loloto lai le fina ngalo le atua deep stuff. Mea le prokalame le atua e whatau ia te oe leo I loa sesi. Nga o le anganga pa ia lai ai. Fo mai I loa le anganga pa ia mea na. Fo mai la I fo upuse fulu. Po o ai fo I se tangata wai loa mea le tangata, wa na o le anganga o le tangata o loo I totonu ia te ia. Fo mai e whaapea fo I ona le I loa e se tasi mea le atua, wa na o le anganga o le atua. Amen. E le ima sesi o I loa mea lilo. Nga o lo wanganga ngai kukong ia o ngai loa lau mea lilo ngai ai. O mea umana ia te oe. Le ima sesi e o elo ka mamaro ki nganga ke rei loa. Ai na o lo wanganga I loa. Fai mai la tatu supa ia. O ai foi se na te loa mea lilo a le atua. Na I lo o lona nganga. Le nganga pa ia. Le alai to tonu ia te oe. Le nganga la le na le tonu ia te oe. O ia na la na te loa mea lilo lai le atua. E whaatatau ia oe malo o langa. Whaatatau ia Kevin malo no langa. O ai la lai nofo mele prokala mea le atua I lo o langa. O le nganga pa ia. Amen. O ia o le chief director o lo o langa. Amen. E te le mol prokala mea le atua I lo o langa. I lo tama, mo lo tina, po lau whaia onga, po le whaife au, po le perofeta, po ai lava. E leo ia I le au vahenga na le prokala mea le atua I lo o langa. No. O ai la I le prokala mea le atua I lo o langa. Scripture. Po le upo le atua. O lai le nganga pa ia. Fo mea na te iloa mea lilo le atua. Whaatau ia te oi. O le nganga pa ia la. E te whaalango lango lai le nganga pa ia. Amen. Amen. Fo mea la ia. A ua maua I mātou e le o le nganga o le nei lalo langi. A o le nganga mai le atua. Ina ia mātou I loa mea uma. Fo a I fua ina mai e le atua ia te I mātou. Amen. O le nganga pa ia. I am telling you. O le tele yo me whailoa mai le nganga pa I o le atua. E whailoa mai a ka ika. A kongo re kele fo o menga whailoa tu le nganga o le atua ia te oi. Lavea ina ai oi. Amen. O rena walu e se I tamo whai wha matala atu. Le nganga le o le atua. Le na whai mai paulo. O le nganga le na wha matala ina atu yanga ia mea.
Amen. Au kako ilo le leia. Ele, whawhewhe ona tala noa le nganga o le atua ia. Amen. Ele se kingo le nganga pa ia. Ono lai tu tonu ya Paulo, le tonu ya tātou tu se Ioane. Ioane no mta upus fumal fa. Amen. Hallelujah. Ioane is fumal fa. O lona foi upu e se fulu ma le ono ma se fulu ma fitu. Hallelujah. Yeah, let's pick up from the verse 15. For mai. A whaitu te alofa mai ia te au, ia o tau tausi mai ia upolo inga, whetaringa Yesu. O te whai atu foi i le tamā, ona fōa i mai ai lea e ia te o tau le tasi whesoa soani, ina ia tū mau pēr o ia te o tau e whaavavau. Amen. For mai e mele fiso soani ina ia tu mau pea o ia te outou e whaavavau. For mai o le anganga lea e tupu mai ai le upu moni o le anganga lea paule o le anganga e moa mai le upu moni e whaatau ia te oe. Na o le anganga o le atua o lai ai sa o alpolo kalame a le atua po le upu moni a le atua e whaatatau ia te oe. Le anganga le na le fa mai pauro le to tonu ia te tātou. Le anganga le na ia whaatuina mai ke riso mai na ia uoti. For mai the same spirit it's in you. O le anganga la vetasi. Amen. For mai la ia e le mawhai e le lalolangi ona talia o ia a wā ua lewa aia o ia. Wa leilo foi o ia, a o outou, ua outou I lo o ia, a wā e tū mau pēr ia te outou, e iai foi o ia I to tonu ia te outou. I whea, for mai e to tonu ia te outou. O le nganga o le atua, e to tonu o oe. O inala, lea lae la tato atu I nei e tātou te talitali noai, o te tama whai tau o te pē whaafewhea o na taita ia o e lea nganga o lea tua. Pē whaafewhea o na e loa. E maa fua la o na whai loa atu e lea tua ia te oelo na whina ngalo. Amen. E maa fua o na whai loa atu. Ina ia e whaia. Nana whai loa mai e lea nganga pa ia Kevin. I le whina ngalo lea tua ia Kevin. E le I whai loa mai tau na mita yo Kevin. Ia I whaalinga wana I loa. Ai na whaali me lea tua ina ia kango Kevin e whai. O le mafua anga nai ala ina saulenga ngapa ia. E whai loa atu ia oelo mafua anga. Ina ia e whaia. Amen. O tō mana tala tu spa ia wha mai e tū maule upu alea tu e te o tō male nganga mana upu poto. Ina ia o tō sāwa vali ai. Ina ia sāwa vali ai. Amen. O le nganga pa ia la o le tua. Na sau e whailoa mai mea lilo o le tua. E le ina ia mita I le tangata I whaalinga wana maua. Ai ina ia tango e whai. Ina ia ona whaia le whina ngalo o le tua. O le nganga la le tā ua peno toi tā ua. Mua. Wha mai o le upu moni. O ia le na te ilo le upu moni. E whaatatau, man, I'm telling you. O te whaafetai I le nganga o le tua. O le tele ioni mea na, tele io ni ofa mea tau ngā ruenga, o mea tau mo meo tūlanga fo I e whameka ngaka, sau la ku o I, sau o ke whaafetai le taita I ngā lea nganga, anga o walu I mea nganga whameka ngaka, o le keimingi mako o polonga, mako o ki ngā inga e whaime malia I ka ngaka, ai le malia e le atua. Ia a tonu fo o oi fo te mai moa mai, whaafetai lea nganga o le akuanga I ka ia oi. Ai ongo o whai atu le nganga o le atua. Wala vea ia mai oe le kelengi whaafika auri lo wolanga. Esea, kasi ale asonga e say no oe le mena na whai atu tangata. A ori kele I o aso lo wolanga ka la vea ia mai ai. Amen. E le teimi a ona na au maingi ofa fo I o le matango o fi e ia. Ai te la ngona lo le leo o le nganga o le atu tonu. Le la kako o mutu fumatatu spa I o le nganga o le afme. Fumai the spirit of a man is the candle of the Lord. For mai o ina le tala noa I le nganga o le atua. Searching all the inward parts. Amen. I to tonu le tangata le to tonu. Le nganga o tangata. O ina le fumatala just pa ia matala Yesu e nofo I to tonu ya te autou. O le nganga I le upu moni. Amen. O le nganga na te ilor prokalami le atua. Saur ki a polo ka usuri me ke alu iai. A lai fa me le nganga o le atua le ai o I le meri fina ngalo le atua. Le la tato o tato atui. Pe fa feona e loa. Amen. Pe fa fea ona e loa. Tato mo te talo a Paulo le ekalesia Kolose.
Amen. Te mana vali tuana ia taia e tātou te le i oe. Kolosio rona mata upu mua. Foi upu iwa. Eile, iwa mar se fulu. Fumari tala paulo fu mai ole mea lea. O ima ua foi ma te le i mapu ai. Lava ile tatalo mo outou. Talu le aso na mawhaalongo ai. Ma te ai o ia tu foi ina ia ato atoa ono outou i loa le lei. O lona fina ngalo ile poto uma atoa male mawhau whaale anganga. Amen. Malea, poto uma male mawhau whaale anganga. Ia outou sa vali e tu sa male ali ina ia fia mai o ia te outou i mea uma, ma ia outou fua mai ngā ruenga le lei uma lava, ma ia tupu pelo outou i loa le lei o le atua. Amen. Hallelujah. O nai matua i manino mai ta uaina o le mawhau whaale anganga ina ia o le mena au mai pe a mai prokalame le atua i loa nganga. Amen. Le te langona i loa nganga ina ia tātou sa vali ai. Peno fai atu, e le whailoina mai e le nganga pa ia le polo kalame. Ia te i tātou te mita ai, e na au mai ina ia o tātou wa, sāva vali ai, tātou ola i le Roma. Roma lona mata upu e valu. Foi upu sfulma le wha. Amen. Foi mai lola i o le Roma le, foi upu fai mai. Au wā o i lātou uma, ua tai ina e le nganga o le atua, o ata li la tou o le atua. Amen. Ata itai o le anganga o le atua. O oio le ata li o le ata li o le atua. O le ata li o le atua. E ta itai le anganga o le atua. E le ka ia e se perofeka. Pe ka ia e se faife au. Wait, koe sui whinga lo gala. O tau lolo winga lau tala. O le taita inga. Ta itai o le me te aluai. Ai o le faife au. O le perofeta, fai evangalia, fai aonga, o le ala tonga luenga. Fa maritala tuspa ia, e fa fanga le tino keriso ina ia fa amatua. Amen. Paual nga luenga, Kevin. O le avatu le upo le atua, e fa amatua ai oi, a oi ka ia oi. E le ka ia la oi, Kevin. That's what I mean pena o fai atu. E le ta ia oi se perofeta, po se fai au, po se fai aonga, e se a. O ina oi, fa fanga oi e matua, ma e tupu fa le anganga. Ona ta ia leo o ele anganga o le atua. Amen. I sau for ki a Apollo fa pe, we fa leo nga ika fa fe au pelo feka. No. Ele le winga na lau tala. O le winga o le tala le uto le ko e fa atu. Ta i auto ele anganga o le atua. Wa o le mata fa yoi por nga ruenga le fa fe au, profeta, fa evangelia, ma lau vang apostolo ma. O le lato nga ruenga le a, fa ma ina ia fa matua ina le tino ke riso. Amen. Whaamatua e whawhanga la. Amen. A ole taita inga le atua i ate oi. Amen. Whamaila i o whanau le atua. E taita ia i la atou e le anganga o le atua. Whaibus fuma le ono. Amen. Ngai leo kako whamaila ia. O loo moni mau mai lea lava anganga i o tātou anganga. Whalongo. Whamai e moli mau mai lo na anganga i whea. I o tātou anganga. O whanau i tātou wale atua. E le o whai mai e mori mau, e le o whai mai ki rua karkalangoa ke langonga i ukaringa. Pe whai mai e sesi. No, whai mai e mori mau mai lo na nganga, i whea i loa nganga. Whaafewhea nei loa e Petelu, whaafewhea nei loa e Paulo, mea li lo mai le atua. Tala noa le nganga o le atua i whea, i lo na nganga. Le tangata lilo lai totonu, o ina laife so o ta iai le nganga o le atua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tato wo mo moe. Le lau tanga vale tua le ata lea. Ma o ta ua tu ate oi ma whaasino atu. E te me tato tala noa i loa how to be led by the Spirit. Pe whaafena ta ita ia oi le nganga o le tua. Ona e loa lola ia tele i o mea lave i ai oi. Amen. Tōtu se kielu. O lona mataha upu e. Whameo le nganga o le tua ea. Whamai e mori mau lea lava nganga i o tātou anganga. O le nganga i le nganga. Amen. I tono le tusi le suma le ono. E moli mau le anganga o le atua, i le anganga o le tangata. Amen. E le tala noi le mawhau, e tala noi lo wanganga. Amen. O i nā loa la, le moli mau mei ati tātou tu se kielu. Hallelujah. O i kako kaimi. Amen. Hallelujah. E se kielu. Hallelujah. Se kielu rom ta upu tolu ono. Fai upu e
E a foi. Hallelujah. Foi upu e lua, ono ma lua fitu. Amen. Foi upu e lua, ono ma lua fitu. Foi mai. O te avatu fo i ate o tō, perfetanga lea, o te avatu fo i ate o tō le loto fou, ma o tu i te tonu i ate o tō lea a nganga fou. O te ave e sea le loto mahaa i o tō tino, ma o avatu i ate o tō le loto a ano, o te tu ina atu lo ua nganga i to tonu i ate o tō, tō te sāva vali ai i au tū la fono, tō te ana foi i au whaamasinonga mō tō whaia. Amen. Whai mai e nā te tu ua lea nganga whauma loto whau tu tonu i ate i tātou, malona nganga i tu tonu o tātou a nganga, whai mai la ia tō te sāva vali ai i au tū la fono. O ila, e le o toi ta ia la kākou i kū la fongo, fo i e le kongor kuspa ia. Te lotu la fono fo i e le vevesi e ngei ia la au vahenga i le kula fongo se fulu ma mire ni. O tu la fono le na ave le atua i lana whanau Israelu. Na ave le atua ia Iutaia. O le tu la fono la na taita i ai, o le whaatua tua mai a Abramo. Amen. Tātou ia na whanau mai, o tātou the seed of Abraham. O Yesu la, o le anganga pa ia lena mai e le atua, mana tua tātou tele i ola se tu la fono. Mai tātou tele i ola i lava. O tātou o tangata whan, o le whenga inga fau, o le mele nai ala, i ona tala noa mai i le anganga leo le atua, o tuu ai e le anganga o le atua lo na anganga i ate tātou te sāva vali e lan tu la fono, o le teimi lava na e whaola inai, nga e pepelo lo le aso nga soai, i loa le leia e loa anganga, wase se lau mea lau whai. Ke whaalongo o kunga, pe ia lai kau ai whangu misisi kokongu. Right? Na tupu ia te oi. Ina ua e talia Yesu, o la ua e la ngona lelei. Wa e loa foi le me te whai aisea, la ua tai lea nganga o le atua, o la ua moli mau lea nganga o le atua i tutonu ia te oi. Wa tai ia la ia te oi, e spontaneous la le kupo or kama lea. Or kama la lea ka inga lea nganga o le atua. O whamaila i o lea nganga o le atua, o le ua tai tā mai a te tātou. Amen. Hallelujah. O le nganga la le o le atua. O le tele i o nisi o mea tutupu. E te mana o mia i le nganga o le atua i lana taita inga. Hallelujah. Amen. E te mana o mia i le nganga o le atua. Tōru vai aso talu ai. Na whai ele mātou lau mafutanga. Whai ele mātou mafutanga. Ai te iwa ulatu mafutanga. Ai aluatu i se tangata o se. E latu wa i se o le whawhawhine. O le whawhawhine. Wa umona whaialona ta o tonga si tu lau. You know, wa umona transgender. Fo ilele wa lauli liu a via matamaitai. O lala wa whaola ina. Ai o le ngā yo inga le no na whaia. Ai le na te le iloa Yesu. O le teimile nei. Wa uma na whaia ngā yo inga na. Lala wa uma na whai mei no na tino. Ma whai le ta o tonga. O lea la wa talia Yesu. Lea la wa sa wa talia. Wa toi fia wa lofu whaola ina. Saulo i tutono le mafutanga a Kevin. Ma kwa le iloa e Kevin po whir kuspa i e afu. Po afu upo kuspa i e whakau ai. Amen. I really want to help. I le tūlanga lei nei. Au te le iloa. And then the Spirit of God. Saulo le anganga pa ia. Saulo le anganga o le atua. O le anganga la le nā lea. Na ita ia. Po le hale au wala e whai. Vi ia le atua. Amen. O te whai atu ia te oi man. O le ata mai o le anganga pa ia. O le ata mai o le anganga o le atua. I whai unga whai. Ma le ngā yo inga e te whaia. I tu, wai, kako kere iloa? E ngaka ne me iloa e kako. Ngaka lo kako iloa kuspa ia mle maamlama. Uma filosofia. Isi mea uma. Ai sauro le anganga o le atua. Au mai lo le tali. O mata upu wha penei. Ma isi lava mau mea. Ma isi telo risi mata upu. E whai loa mai le anganga o le atua. I o tātou whaia mea uma e tu samalona fina ngalo. O le mea la taila le anganga o le atua. E ke le maua i kokongoa. O isi kura fongo vo ia mai si mele ngai me la nai tau o taita i o tātou ele nganga o le tua o le taita inga la le nganga o le tua ia te oi te mana o ia te oi I'll put up something for ilele na ona o tua i lunga le vahenga lea e te tango tusi lalo o whalongona
O whalongona fo I lo tino. O le leo lo tino. Amen. Feeling is the voice of your body. Amen. O whalongona, o emotion. Fameltala lis whawhinga ngā wo whakasi o feelings mo emotion. O kamana ngā, o whalongona na o lo tino. Amen. O reasoning, ia po o mawhauwhaunga. Ia o le voice le nā po o le leo le nā o lo mawhauwhau. Reasoning, o le leo le nā o lo mawhauwhau. O le loto fuatia ifo, le whaasamoa ino le conscious, po o lo tangata lilo le conscious, o le leo le nā o lo wanganga. That's the voice of your spirit. Amen. Le lau toi tilo leile mele nei. It takes times for you to understand. O leo te tali tonu lo whatutua, o leo wanga lue atu le nganga o le atua. E te iloa le leile me ta o le conscious. Te iloa le teimi fo I lele whaapeo se whaataunga le ta avali. Lau e latu whaatau ta avali. Lai te, o lau I mafua anga la ma lo mafau faulo e nei. O lau seki ar ka avali. Ma ngai whaakau rora ka avali. Everything lau seki uma mea uma. Ai to tono lo loto. Ele o iai se file mu, there's no peace. O le mea le nata o le conscious. O tupu mea na e toi. Le mea foi lele o lo wale fai e te whaalongo tunga e pei e ise mea o lai off. Lai te la ngona mei to tonu. Some things, pei o lai e le o iai se file mu I lo loto. O le leo la le na o le conscious. O le tangata, o le leo le na o lo wanganga. Amen. O le tasi leo vaenga na taita ia. Te leo au nā le atua ia whalongolongo mai. Ma to o te le ia le nei. That's how they're being led by the Spirit. O le file mu o le atua. O le lava le whai unga te whaia, ai te iwa lau agree lo mawhauwhau, ai le agree lo conscious, pe le iei se file mu. Follow your conscious. Muli le anganga, le leo le nai to tonu, le file mu nai to tonu. Muli ai. Amen. I'm telling you, ele aso au whaile mākuria. Ele te mina sa te ua maua stasi o whaamanuianga o una maua le whaamanuianga le I le kuria company a toa lava. E te ua saura ka mahaloa le pulu le kampangi. Ala, mai le ofa ke lea ki au ino la koe wha ke lea lau kampangi la mawhai ono au whaia le mele ma le mele nei. Maa ngai o le ofa ngau mai. Okay, loa anga whaalongo I se singa ka ume au ka oso roi ko kongo le maa ngai ia. Ai to tonu lau loto. Matuale ai ese file mu. No peace. O le kupenga ofa mai. Ofa mai se lau mo kupu wafe. Whamai ko ngā mea le ke tupu mele ngai. Le whamata langa mai. O le maa nei ai o le tio. Ai ina ua. Nei mas file mu. Ima mai matalo malo. Msio ko rua whaku le tua. No peace at all. O le maa ngai ai ia. Ai te ila ua kango loa. O whaku okay, let's follow peace. Mahao lo fai atu ia ave le makere te kinga le tio. Kivitu. Sau lo le stangata ave le tio. Lua vai aso na ave le tio. Koe ngau a ko le tio. O polo misi mai anga fai. Lei mase mea kau ngu a o le mea wa tupu. Wa whainga tā ua umo ngā saingi le kongalaki. Wa strako I tutonu o lesi 5 tausanga e kau ma fai e wha umar kongalaki. Au le ma whainu toi aru ese mai ai. Aise a. Ona o le a. O le tūlanga I le teimina au mai ai, o le māngai ai o le presentinga minga. O le mea lai taatia I tua, e le iloa ngā vaku o le mea na tupu o le ka avale ngā mai whai, I le angar ka avale o le ke le o le kaunga kokongi. O mai fonga, ke le kau e kokongi, ngā ilo le kaunga whai le pisingisi. Amen. O le winga la lau tala, le lavea ina mai o hau le nā teimi mai le nā, all because o lea, o le peace, le file mu I le loto, le leo, the voice of your conscience. Whape nā fo I leo te whamatala tuna some of the testimony. Tele fo I o mena tupu. E nisi o fo I la tau sa au mai e te hau e nisi o tūlanga. Sau whai au. Whai le mea lea. Offer to be a pastor. One of the church. Mele nei. Le eise file mu. We're not doing it. O le tele I o mea I o te whai atu I te auto. I can, whai no whamatala kunga story after story. O le tele o mea na tutupu. A le eise file mu, lei ma se mea ngā whaia, o le file mu ana muli ai. Ai whamaritala tu spa ia,
mana tua foi fa mai o se e vai o le tala le lei, o a me fai se e vai. Fa mai o se e vai o le tala le lei, se e vai o le file e mu. Why? Because o se e vai o le tala le lei, e sa vali e le tangata o le atua. Ai sea, e sa vali i le file e mu, mena e mafu, aina fai mai le tuspa ia, o se e vai o le tala le lei o le file mu. Why? Because you walk by peace. E te sa vali le file mu. Hele ke mi foi le ke la ko ilumor falo loa. La ke la kula le ofu foi le we manga o ya le dress foi le tatu te mai tai. Oh yeah, honey, baby, can we buy that please? Can we buy this? Kuso la lua se la le kaua. Say please. Or honey, or le ofu le kaua. Ka, yeah baby. Can you buy it? Ai to tonu lo loto. Really? E whaakau e pele whaakau, you know. O la lawe whike e ngai kongo lo loko. Whaakau lo malo o furua se launga. Malonga whaakau. E saulalo lesi $2 shop la yei. The same dress. O le ofu lawe kasi. Alanga le lima suka ala inga. A o le ngei e lua se launga e whaakau o me lesi mea. Amen. Pe o lasa eise singa whai aku yake oi. Nga e saulalo mai, man. Ngau lo, man. I knew it. Ngau lo le le. Kuso langa e iloa. Lasa e la ngona. Le leo i to tonu ya te oi. Amen. Ai te lei sa e overridinga le voice of your spirit. Amen. Ono foi o le nganga o le tuana te iloa mea uma. O lala na e iloa, ai te lei muli ai, walk by peace. Sa vali i le file mu o le atua. Amen. E taita ia o e mahau, i le file mu o le atua, po o low conscious, le tangata lilo le tutonu. Amen. Ai tango i polo lima o le ti ngale na o le leo lo tino. Amen. O le leo lo tino. O mafua anga polo fikunga inga o le mea foi lele. E le o fikau ira longo winga amo mero kokongi ave mele nge o le leo le nao lea. That's the voice of your mind. O la fe tu una yelo mafau fau. A o le file mu o lo loto. Amen. Le conscious le tutonu. O le leo le nao lo wanganga. Ia taita ia la o le anganga. Your spirit. Ia taita ia o le anganga. Awa te overriding le anganga le na. E te iloa foi. Wa ese se. E te iloa le leia ilo. Ai tangata i tonu. So elo tusi le. So tu tango toi. Avatu. Amen. Na faa. I ua i kako. Tusi muli a lea. Amen. Are you guys alright? Mua Timoteo. Ta umai i kako mka upu i. Amen. Ona te lele mata upu ea. How to be led by the Spirit. Ana uwa tuia te o tole wha vai. Amen. Mua Timoteo. Hallelujah. Lona mata upu e wha. Mua Timoteo e wha. Amen. Whai upu mua maritoru whai mai. A o loo tau tino mai ele anganga e o ese nisi le wha tua i tausanga amuli la tau te wha longo i anganga e wha se sema mata upu a te moni. Ona o le pepelo o tangata tala pepelo o e ua whaamuina o lātou lava loto fuatia ifo i le ua mea asa. O tangata ia, fo mai e o ese, ona ua, o le mea fo ilele o langa tala no atu le nganga o le atua, a wale ango ia. Wale whaalongo i le leo le nao le atua, se i o ana le toi langona le leo le atua. No lātou conscious. Le tangata lilo le totonu. Le lau fo mertala tu spa, fo mai ono o le pepelo o tangata tala pepelo, ai ua whaamuina o lātou lava loto fuatia ifo, the conscious, i ua mea asa, lātou te vavao i le whai a vā, ma whaasai si mea e ai, o mea lava ua whai e le atua ia talia, ma le whaafetai, e i lātou ua whaatua ma lātou i loa le upumoni. Amen. O tangata ia, foilele, e le o whaalongo i le taita inga le anganga le totonu. Amen. Nai tano me le tuspa ia i fo mai ulea, whaamuino lātou lava loto fuatia i fo i le ua mea asa. Kama lea ua matua, kwa maloa le, aua te overridinga le afo, i le ngalue o le anganga o le atua. I totonu o lo tangata. Le leo le nao le atua, whaalongo. Tau mawhai e te whaalongo i le leo le nao le atua. Ona o le leo le nao, lai tala noa i loa nganga. E la via ina mai ei oe i le te leongi mea e le kakaunga e whaia. O mea o lai kau mwhariki a polo e ke molo i konga sai ki ai oe.
Mana tua lai tam fariki a polo ke alu a kongu mo levang fa kule tu e ke oi awar fa nga long awar fa nga long awar fa ka nga ka vali awar fa ka nga ka vali. Amen. O lai ta o to le nganga o le tua. Ono le nganga o le tua na te lo le me lai tupu le si end. Po le ale me lai fai me e istanga te le oiloa. Amen. Mena reina la tu le tua fo mai o fa na o le tua e ta ia i la tau e le nganga o le tua. I'm telling you, o le matango fie i o kai o oe. E le file mu o le tua. Amen. O le matango fie i o le tai o oe. E le file mu o le tua. Ia whaapeona ia oe le file mu o le tua. I lau savalinga whaaleanganga. E le nei fo i vai aso ia maso malava o le tātou wola. O le kako tuso le tātou manu lau tile na. Ia e muli lea. File mu. Amen. Na o tua e lunga vaenga le na, o vaenga le na e tolu, o vaenga e wha le na, o lea mafau le upu a le atua, fai le upu a le atua, ia wha mua le upu a le atua, o si tai le leo o lo wanganga, o vaenga i e developinga, lo tangata i totonu. Po o lo wanganga, the spirit man. Whaamanuia le atua sa moa, le atua le mātou tamā, whaamanuia i lo nuu, whaamanuia i lo whanau e na whaalongolongo i lo i le o onga nei afiafi i ao ona atina e o lātou wanganga i tutonu po tangata lilo o loo feso o tai mo lo wanganga awa o whanau a le atua e taita ia i lātou e le anganga o le atua taita ia lau whanau le polokalame o mātou wola ma soifua whaatau nuu e lau o fio tala noa o e tamā i lau whanau whaafo i le vi inga i lau o fio ono le suafo o Yesu Keriso wa ole mawala awa tuai nei. Amene ma amene. Ia, sa moa, ia, wa umir kako kaimiringi, ia atonu, ele ia whaine lo fina ngalo, i tātou plokalame. Ia, tātou mawhai tau tala atu, tātou plokalame. Ia whaamanuia le atua ia te o tau malava, sa moa, whaaftai fo i mo le mafuta mai le tātou plokalame, whaaftai fo i mo le shiahina, ia, ale ngata fo i lea, ia o le whaavano ino lo taimi, ia me se fo le tātou awaonga, ia o tātou sava vali, i le file mu o le atua, ia po o le leo o tātou wanganga. Hei se teimi tātou te o tuita tala la ia pe whaafewhea, o na tātou tala noa malo na nganga ma whailoa mai mea lilo. Mo i tātou, ai me se fo ilo na whina ngalo mo i tātou. Whaamanuia le atua ia te o tau sa moa, whaafo i pele vi inga, i le suafa manu malo lo tātou wali o Yesu Keriso. Kevin uruiva le nei, alofa tele mo o e tātou wheloa i le astofi mo te minei, whaasoifua ia. Se ua iloa no finanga lo leli o ai se ua pule fatasi ma o